I dobro dan ljudi, ja sam Mato, danas ćemo igrati Minecraft kao što možete vidjeti. Danas ćemo raditi trambolin, pa da se bacimo na posao. Kao prvo, treba nam komandni blok. Komandni blok dobite tako da napišete crta i vaše ime tu napišite. Tako. I možete samo com i tab stisnuti. I evo vam naredbeni blok. To tu stavite, onda koji vam treba znači uzeti ovu vunu, ovu i ne, ovu tu. Vi možete bilo koji blok uzeti. Uzet ću ove tu stube i ovu tu. Tako. Sve oko. Znači ovdje tu komandni blok napišite ovo. To je monkey i slow p. Tako 8, 5 i 60. Tu ide maksimalno 120, ne ide više, ali ja ću 60 staviti, pa onda ćemo poslije 120, tako. Tu možete ovako napraviti. I da, evo. Dođite i skočite, evo vidite. Smo skočili. To vam je bilo 135 blokova. Sam prije računao. Pa ćemo staviti 120. Sad ćete vidjeti koliko je 120. Uuuu! Svijet se ne vidi. Dobro, a ako stavite više, evo na primjer 150. Ups. To je još bio ovaj efekt od 120, znači sad je 150, vidite 150. Sad ako to dođemo, neće skočiti uopće. Stvarno neće uopće skočiti. Čujete? Neće skočiti. Znači maksimalno je 120. Ako hoćete baš pravi trambolin, to je broj 5. Ajde malo više. 8. Opa, to je najbolje. I to je bilo sve za ovu epizodu i vidimo se ubrzo. Doviđenja!